Manastir Studenica predstavlja jedinstveni skup sakralnih i svetovnih građevina nastalih u vremenu vladavine Nemanjića. U njenom središtu je remek delo arhitekture s kraja 12. veka, monumentalni hram Bogorodice Dobrotvorke, zadužbina i grobna crkva osnivača dinastije Stefana Nemanje, Svetog Simeona Srpskog. Glavna crkva manastira Studenica, Bogorodičin hram, jednobrodna je građevina sa trodelnom oltarskom apsidom na istoku i pripratom na zapadnoj strani. Bogorodičina crkva brižljivo je ozidana blokovima skupocenog belog mermera, debljine oko pola metra, što dodatno pojačava utisak koji građevina ostavlja na posmatrača. Unutrašnjost Bogorodičine crkve je prostrana i visoka, što odgovara izgledu takozvanih dvorskih crkava. Posebno bogatstvo i lepotu daje izvanredna kamena plastika u mermeru. Glavna odlika arhitektonskog rešenja Bogorodičine crkve ogleda se u vanredno uspelom spoju dva preovlađujuća stila epohe. Unutrašnji prostor ustrojen je po načelima vizantijske umetnosti, dok su obrada zidnih površina i spoljašnosti u celini svojstveni romanici. Tako nastaje raški stil, koji predstavlja originalni domet srpskih arhitekata po kome su postali poznati u svetu. Kralj Radoslavlje oko 1230. ispred zapadne fasade Bogorodičine crkve podigao veliku spoljašnju pripratu sa paraklisima posvećenim Svetom Nikoli i Svetom Simeonu Nemanji. Radoslavljeva priprata s polja ima oblik trobrodne bazilike. Nepoznati ktitor, verovatno iz porodice Nemanjić, podigao je tokom 4. decenije 13. veka malu crkvu jugoistočno od glavnog Bogorodičinog hrama i posvetio je Svetom Nikoli. Južno od Radoslavljeve priprate kralj Milutin je 1314. godine podigao crkvu Svetog Joakima i Ane, poznatiju kao Kraljeva crkva. Kraljeva crkva je jednokupolna građevina kvadratne osnove u obliku sažetog upisanog krsta, koncipirana u duhu vizantijske sakralne arhitekture iz vremena paleologa. Izgrađena je u celini od lomljenog kamena i bigra. Ovako malena, čvrstog, zbijenog, krstolikog izgleda, Kraljeva crkva deluje kao dragulj ili kao uvećan relikvijar, spušten među visoka okolna manastirska zdanja, koja joj čine okvir, ističući još više lepotu njenih skladnih oblika. Savine isposnice, donja i gornja, podignute su visoko u brdima planine Radočelo, na teško pristupačnim mestima, oko 10 km udaljenim od manastira Studenica. Pretpostavlja se da su sagrađene još u vreme Svetog Save, oko 1207. godine. Mala crkva donje isposnice posvećena je Bogorodičinom pokrovu. Crkva gornje Savine isposnice nalazi se na visini od preko 1000 metara. Posvećena je Svetom Georgiju i ima sve odlike pećinskih hramova. Manastir Studenica deo je svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO i svrstava se među najznačajnije srednjovekovne manastirske komplekse u pravoslavnom svetu.